rekao je unuk Božijeg poslanika, Imam Hasan, mir s njim. 12 je svojstava vezanih za sofru koje treba poznavati svaki musliman. 4 od njih su obavezna, farz, 4 sunnet, a 4 su znak učtivosti. Što se tiče obaveznog, tu spadaju spoznaja, to jest marifet, zadovoljstvo, spomen Božjeg imena i zahvala. Sunnet je uzeti abdest prije jela, sjediti na lijevoj strani tijela, jesti sa 3 prsta i polizati prste. Učtivost je da jedeš ono što je ispred tebe, uzimati male zalogaje, dobro sažvakati hranu i što manje gledati u lice ljudi.